Digemermad, ba ploué, Digemermad, ba le rendez-vous des boulistes. Le rendez-vous des boulistes, on t'a bi un homme en var armés, un épelle de sploué, pe stigemermad, kentor me zwan de l'air d'or en ber, ak dar sti et vous gwestlet en abad en ma, naontek mili en adud, neus gueule a dija bienvenue chez les ch'tis, or film et galek, mais dans film et ch'ti ek ve, a pezavar et vous gueule, or film et brezon ak e galek var ar skrom ou braz, daoust hag e jincho ar filmman ar zel on eus var ar yezoubi en Air France, a perag nom ke gwesni e breiz da brodui a da zevel ur film genahe, e ben c'est d'ar goulenou a vo gret a ben neubet, a da hotos e kinig an dor onton gant on den deus ar vro, on den deus brodjuenet, Yann Raoul Vaillon, banabad en webnoz. Urbek parfait civilisat Gurskiontek akavidat Angerangeren disterach Agezum de badger lorgnach Lonket gun dispirisant Rochelle urbaine rucht agol gland Tutschadevert, avostade mordivet Urbek parfait normalisat Tjeram tudur pas avisat Urbek savetre de ridal Bleket madenou arisopial MC blondé d'avoudren Gouanon au serkem digen Tutchadenat avostade mordivet Tutchadenat avostade mordivet Dudan duedat stuvudoria Krujush peret usantada Sujakoutan gouflaneden Nurpet parfait l'intratorpen Intratorpen Tutchadenat avostade mordivet Tutchadenat avostade mordivet Tutchadenat avostade mordivet Pire peu songe de filles nous enquête de deux arts films. Yann Bertomine, que les peuses, bienvenue chez les ch'tis. Trappé d'un micro en main. Ja, golemeus, ja. Anne, où change? Mais meus kavet de plijus, evel a lavar a merc'hed bremaik farsus, hag fresk a walar ben ar fin, un drabenag de
Drummen Pronta Damser es, quoi. Ah, Blam de Beer, zo bet, jonge d'or kemen a vrut, kemen a bers gant ar film, ça. Meur a dra, da genta e ranker lavaret deo bet hygiene da rak trese gant un den brudet kenan, ma mesra hag avez gwelet a liez en tele, Danny Boone. Danny Boone hag azor farser an avezet mat, hag alak an nol da c'hoarzin, setu an dren, neus kontet kalz hag av din neus ket, betek bremañ e breiz, unan e vich e gwez ober kemendal. Ah, bezo, tud a penons a brut et ba breiz, Yvan Le Ya. Bolog, Jean-Yves Lafesse, a tud ginahe. Pas kemase. François Zouar nous change à evar film. Gueule peus ar film? Ya golet meus hag roarzen meus e pa d'un arvez. Hag o sonjal des ans e roaz an roaz. Ya farsus tre eo. Nous on ket ma droche e an man e breiz. Nom ket eut a ben d'ober un drabennak ken fentus. Marteze ar blovizou da zon e teuim pa ben. Marteze ni nam gemer muor e serius ni. E breiz. Nin zo reziri sans man bar vro. Re serius. Ya. Ni zo... Même sonjet an draze var l'air. Ni zo hor bro ni. Ni zo... Ni an am lak a lies a en dirag ar halawet. Ni zo bretonet dirag ar halawet. Hag Na ede ni neus mez deus ar pez an ni? Non, ne grenant ket men doare am gant na zo. Doam re am gant er e war ar bretonet dirag ar halawet. Hag ar sti zo ur horn vro dirag broral. Hag ne ker ma meustra ni zo ur vro dirag broral. Ah, Même sorte hem de om da vat war an tabut politik el. Eri ar band, justement, per jonge d'or de spes sobella a eg a Françoise Louar. Nazi genta ma trev efem ni reziri us ar vreton net an om ke gwez d'ober kemen hag a rez o chom ba norz broral. Ja, met traurel ram, je te tout, évidemment. Bon, stimiet, nous de se zavet, skol di wanpet, nous de se zavet enten dier. Ja, me La sain ne travet- filmou neus digasen 90 milien a dut, a O filmou film- an ter e stiek. Oh, évidemment, au film, jo man bet kozech batal, on a fait el diwan, puis el dier. Me meus ket klevet tu do kozeal ch'ti, klevet evez, gerioù ch'ti, hag evez displeget ur geriadurig a zo. Oh, me meustra eve kleve ne mod i prek sti a hed ar film, Toi, hein. Lin frazenno. Renault a he. Ja, frazenno a zo, me loden vrasa deus ar film a zo egal hag meustra. En da luche bediez d'an dud kompren. Hag ar gerioù a zo me meustra, gerioù e on doare disinvel da zist hag antra ou gant un debut gerioù disinvel. Kompren eve. Kompren eve ez, quoi. Ne ket evit se, vez komzet eus sti gant an dud, vont mez eus ar film. Bienvenue chez les ch'ti, pe ar jincho ar film an barvro, daoust hag e chincho ar zel var ar yezoubi en ar France et ar pez mon vont da roul a ben neumed, me vi poen a he kinig an dor chilou an tam filmek zo be gret dirag ar cinema bar roazon, gal roblen zo e da vel tud yaouang neus gwelet ar film a var a zeblan en eus plijet dio. Plijet tre, ya fentus tre war film a antudenou a dreist, kadmera da Danny Boone zo fentus tre, hag an istor zo sympa ive. Plijet se mont da velet filmou ise ave chou ive. Neke dreist bevech, quoi. Enfin, veke c'hoarzet bevech, mais mon ara. Ja, da manj plus au carrière de Grande Breiz, mais var l'air dépendara de dud, dépendara penons et on d'avait danezan, ar film. Bezevotu da zaio da velet evit gouzout penonze, hag evit c'hoarzin eus ariez, puis ariez un tamm, enfin, tu la kat da c'hoarzin an dud var ze. A modal, bezevotu da zaio da velet evit gouzout penonze tremen duon, evit goulout des yezou disinvel e brochal a tout ze. Positivele force penaos, mais demzo je vais ar brezonek ne ket sur chancho un drabenak, puis on ket da tomber da meus bar meus système, puis ar brezonek zo koz, zo au bet diesel rantomik. Ur penad zo bet en bannet Le Monde a he pen kantar zanman am eus roan lendor kun tamboubi en debet frazennou divar les ch'ti germinal comique. Hag fin ar penad evez skrivet le film dégage un pessimisme social accentué dans le dénouement de l'histoire. Après 3 années de purgatoire dans le Nord, le directeur s'en retourne vers le paradis sudiste. Elle campe un germinal comique mettant en scène un prolétariat dévoué mais pas très futé dans une région économiquement arriérée, serait-ce à raison de son succès commercial.
Veler mod, memestra. Petra meus Andra zo bet un band et ba Le Monde pen kantar zanma. Veler mod, memestra zo bet bet strafuliet memestra an dud o chom ba Paris. N'en gav kedor? Meus ket klevet tud evelse e Breis, mate tud evelse a zo e Paris. Bon, ez da kompren a blomor, André a ziskwez ur bed l'er ma zeus tud aveva a Urus gant a ben ar fin 40 gant etre an dud. C'est du perag, il y a gavné au plus juste quoi. Nenzalch tud o anem chikour hag diskwez ara e barz ar vro a zo 107 beza ni gwassa e brochal. Et ce stud a gozo lawen memestra. Ar frazen vez la varet ganto eo a re a zo var zu an norz a lav diuvech, ur vech en ur eud hag ur vech ar augment kut. Ya. Bon, mais et l'air ar speret a zo penad Le Monde juste a memestra quoi. Penons beza a Urus Hermès de Paris. Neus ket tu. Eurusin a fir ouzpen. Ya, e fir da veza. Neus ket tu, ur film evelsez, ur spon evelzus, et tiskwez, a control mic de zapez et klasker avechou la canon da gredi. François Zouarn, klevepeus nous on ket politikarien petramont tud ba ostrolad a UMP be genet pe straful et don tam gant ar film. Non negurne, sevel Yann Bertomin, non ket e Breis. Ket e Breis, e Paris nous on ket, nez on ket alies, nez on ket morse. Non, en dud de ce kavet andrazé farsus ive. Puis ben ar fin, tout en dud neus bevet andrazé un doare pe un doare al, pe fe an o galéach, pe roas izio, gauchouzo, deus bevet traouvelse. E gurne, c'est au fond son dud. Roavezout ara an terdoz broral, mais et fons en dud andrazé pepler. Clévet meus François Zouarn, clévet meus stud ilar andraizo la revanche de la province contre Paris. Pe a jonge d'or d'ar andrahe. Un film. Ya, damzonj, ya. Hag eo andrazé e vo miret de sa film se. Et o neus ket nemet Paris e broral, o veva, bez eus ive ur bern tud tro dro, e pepler e broral, hag a vev, hag a garroarz, hag a zo Urus, a nez on morse da Paris. Ma babreiz a epez lar on eus oriez, on eus vrogaer, on eus tud chichen, tud barek, tud farsus, et to blam de beer ne kebe gwez ar vreton et da zevel film mosse, et ben cert ar pez ar roulet an deganor d'or stu, kasidom, ou chonj, ou koule, nou dre bostel a gevin len et amman varion, a da hotos e kinig an d'or on tonal ga Yann Raoul. De chenitra de Ganna, la passion beren en gres, na gup mouri fichain dispes. De chenitra de Ganna, na gandoa divat ashtrer, na gup glaoui kweyan difer, na gandut vres qui tremen. Jusqu'à gueule d'une jointe relouée, la gueule à oui, le massé, it is orange et berarte. De chetrabe de gana, de chetrabe de gana. De chenitra de gana, na dwender sur le couillon, na gueule sous le temps. De chenitra de gannaï, na safaren nous les dents, na gueule na vararen drema, na gulta na battre, arintan kam brouille gabwen. La gueule à m'zi, il trémait à faire le boîte et tout le glais. De chetrabe de gana, de chetrabe de gana.
La gagnola cabisco, bara queda cresta brugna, la cœur forêt, aussitôt blessade dans l'iraronda. De chetrabate gana, de chetrabate gana, de chetrabate gana, de chetrabate gana. Même parce que Guel var ar skram ou braz, ar film, l'air m'avait Nekeline Renault, mais André Lavanant, causé al Bréson. Mais évidemment, il y a une affaire 40, c'est une affaire réalisateur. Et des cavout et Breiz, un réalisateur, un Danny Boone, et a gunden a zoug un actrice qu'un franc musée. Dans la rede pavéland indigène, pas moi Guelet vidarvish kenta l'âme des guerriers et var peuple maori, pas moi Guelet vidarvish kenta la graine et le mulet d'Asquare, a raisé au doigt un film. A oa douget des nouvelles romans pe an histoire, et ne oa ket force peseur te rééquiper kegin, a pez meus, enfin, a sentiment de meus a boe penkenta, et ma out ata o gant a memeus goulen, mais perag nom ket gwez des Breiz d'ober a memeus film. Mais gure, pas veler an drahe. Vo ket gret copier-coller, bienvenue chez les ch'tis, red e kaout réalisateur, a zo e 40 et gant nevro, a nezroan, ober ur film brau, gant d'Asquerline Renault, zo mam Danny Boone, evidon, hag neke vit fos peseur d'abek e be rouet ar film se di mam peg eo an affaire 40 hag an den a vicher an den stumen neus bet ar ran digant ar ran vron a zo et da glask a da werza un ti ne oa ket zur tamm ebet e ve fe plije dan dud gant e film mais ar pez zur e oa deus un dra e oa ar film se oa d'ober vitan hag ar pez a vang irio e Breiz a zo un den ar plar pe ur pot a zoug raktres mosse hag neus c'hoant de gojal deus affaire ar brezonek a ket deus copier-coller bienvenue chez les ch'tis, bienvenue e Breiz, nekeze e o peseurt kudennou an eus ni e Breiz, a peseurt fablen pe gar neket an istor gwir, neke gwir e brochti evek komzet ch'ti e pepler, se zo fos pen da ben. Brestol bat berk. A pez no lavare deri oa gwir pen da ben, an dud a ya da velet ar ch'tiet, ne gomzon ket ch'ti, neus ket tu mont barzen davarn vel amant, o kojeal tu de komz ch'ti bemde, e o ur seurt giz ve gwelet bat tavarniozo er vro, tud a lar kenavo, mais o vant de baka ur borne, a se tu tout, a man neus tud gwez da sevel abadenou e brezonek, neus e o disinvel, neus da me jonge, ma teze, touez an dud zo as, e ma un den, neus a zo tougen vel ur plar per pot dougerez ur film, a neke de nu a vo doz vet poum ben ur ermiz, neke ze evidon. Tudal ninke be ken lentik vitom, e mon o change a la he a penons ba tud broi verzon. Eiste so, ve dal ret ba Galway, gwell ar mediao keltiak ba broi verzon, be bloa ve bodet mo peus ran tout an teleu hag ar radioioù ar atrao e brezonek, var ar renk en an doare ez officiel e voe brezo web, ar vechman, penons ba ran a lerien ou internet, hag Galway ar vechman a voe penons lidet ou spen dek vloa an tele e iverzon, pe an tele e gwezelek mo peus ran, e an o tiji kwar, dek vloa so voe be rouedlans d'an teleman, a dek vloa var ler, sed ar pez in gwez da brodui a da skinia. An fóver seo TG Cahar, idir rún díver agus rún chorcha. Os glomid capital fuilteach a stair mabs verica, agus na héirenaí a bhí a crí lár an reigen. Bis romid sé chás dúlwarú, a dírústeach bhewn na marfórí, agus an lorog a dag na cásannaí winter na tíre. Ní hiocn am rá sláán ó cheartas coir, is muid a gachrathú an marú rinne siad agus na cásan na cuarta inar cintlíochiad. Slí bethe a tá begnach a sean leis a gine daana, stair strípachas in éirin, cogar, léargus céimmuid hain, a clistel scéalta pásanta agus scéalta pobl, wain hain, fún hain. Anam nocht, na corna stairúla, a dag éirin mar a vísi agus mar atá si. Nocht ómuid an vistéir a bhhanas leis an aglas, agus rún na crístíochta. Dúréocht na naine, an fóver seo TG Cahar. Neus nemet e brochal, a neus ket a chadenou ranvro, distak davat emren. Ar jadenman a ra 3 dregan a audience. Ya?
Gonner budget d'Herves même, ce qu'on prenne mad à 2 millions d'euros. Peso, Tomigma déjà, mais à Rembreise, au deux, des gauches meilleurs. Ja, mais 2 millions d'euros, justement, vi tridre gant l'audience. Daoust a deget tal point, c'est veler jaden vi kenebe datut. Ah ben, neke d'André, zo e cause. Une onde de zar binviou, a zo ezom evit derchel beo ariez. An el ket ur vro, evel brochal, d'ar skouer, sina conventionnou en UNESCO, o lavaret efel dei bremañ douja ouz a liesset de sevenadurel, hag ober kouz lavaret n'entra var an dachenze, evit ar yezou a zo var douarou brochal. Pe avec kaset dom Corinne gant an internet terrien. Neke kemese goulennou, mais veziadennou kantor pepini neus rand a la redijonj de a gavdi, a peril dut a verat kavet ingal war a weobnoz a vet darmat genim. Peril dut, magila ouez a random. Emañ eus la red pezo be la redija gant Fanny da skouer, piou a c'halfe kemerekag un dra evel bienvenu chez les ch'ti ba Breizh, piou e an daniboun breton, neus e maouillit e c'houlgenor la redam, blam niger rand a fout. Neus e bezo la falar dim gwire neus ke begret ken kouls a bienvenu e brezonnek met trewal zo bet, hag abado pelor mateze war, bagadou keler yarlou a trewal a ziskwe emañ beo hor yez, un dra dans mavel d'or matren gant galek zaout mateze. Yant fanch a la dim damjonj e liesert sevenadio Breizh a don hor ie, ur film skanvel himme e Breizh ve fe star de zevel hag ez de ve an gwape dustu, rebel ar brezonnek ie deus ar galek e vidor ur film diouiezek, hag e fin Tristan et neus rand a laret bedon o vech elil a melardor e dreist an dutse, digor an dut evit gouir. Davad. Merci braz d'or Corinne a kendal rita gas ou change a go kemenade nous dom. Keleier hor yez bremañ godrit be miz en abad anman eve diskouet tout ar pez a zo neve ba hor yez, c'est un drive vogret buen a buen gizboaz bremañ hag an dra neve d'avad a vo e fin ar mizman vel jus a redadek. Or redadek e peplach e Breizh vi Sacha Eves an dud var stad ar brezhoneg ur redadek nouz dei pat trideves evit ar skolioù diwan an drahe nage a Sonia Zaoumi. Ya, setu, aouzet ebet penons ar redadek rouet ebet a ben lida tregon voa diwan, nu e krougo a raio ar gwell gant ar redadek, lo penons lora a raio ar redadek deus an naoned dans tregon a vize brel. La rede vo tud o redek, tud gwir. Setu, tud gwir o redek, hag etre naoned a kareiz, ne lora a raio eus naoned dans tregon a vize brel da anternons nemet un. Maliver sta. Setu. La kan dud da redek pa dan nous. Ya. Hag e ruo e kareiz dans tri a vize mei e pat gwell braz tregon voa diwan. Fe a penons bevo ur sort, ma meus kompren mat, ur sort pen baz a vo diga set penons ne ket a di, me penons deus an den degile. Setu, un pen baz a vo penons treus kaset e tre an dud hag e barz e vo ur gerik e skrivet e brezhonnek an e vo penons l'arret ve nemet e kareiz. A daoust hag e vo kemen a reus vi gant an dorchen ar c'hoari olimpik. Gwelet vo. Be vo tud var an nen nouz a dei tud o redek va just, met tud o souten neus pen. Setu. A be wech e vo a ouzet festounons, pe dar voujou a bepseurt, a ben souten an dud, just a war a vo o redek. Setu da nous on ket da deiver nouz, kreiz an nouz, e vo ato tud a hed an en vi reikal on va da redek. Ar pal eo ne vo ket ar festnons, zivernons, pe da vet erreur, me trao vo a ouzet hag e vo tud o souten an dud. Setu echu an abaden. Ma ve me stra ar ger da zerchel chanj pan abaden, se e ar ger belar touchant e gant Iwan Kalvez ober ben ar fin e brezhoneg m'ave fait cinema, m'ave fait skolioù, petramant m'ave fait babed ar zonerez. Merci braz da tout an dud bed o kemer pers ban abadenman. Merci braz reistol da Jean hag en eus digemer e da rannom en un doare. En un doare a fait son melar d'argent a gazo justement un tal ha rontuar o terhel en ostaleriman a ma tuet an dei bennak bitig ploue e ma tuet amman bitig le rendez-vous des boulets c'est à Timoulak var en l'envodan a gevir degevor digemer et melar d'or en un doare
extra. Agus pense gant chist ave far benti amman, melardor. Ar miz a zeu, pege ar miz a zeu, e vo tre gant voa diwan, na kleve pez an drahe, c'était ar miz a zeu ban abad en webnoz, e vo laket ar goz var ar skolioù diwan. Diwan, tre gant voa var l'er, 3000 bugel pedam na zo ar skolioù, kalzik pe neubet, un drovat pe ur fita den ar skolioù-man, a he vo pe adra sur var da gontakoz, na vo dan tri var nugen, aviz mei, Kenavo!